Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibina qalbana wa jasadina wa ruhina wa tabibina qalbana wa jasadina wa ruhina. Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Sadiqil Amin. Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Sadiqil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, selawat dan salam mencurahkan ke Nabi Rasul junjungan kamu. Ya Allah, selawat dan salam mencurahkan ke Nabi Rasul junjungan kamu. Bila kamu penawati wahai tubuh jiwa kamu. Bila kamu wangi dan junjungan kamu Nabi Muhammad, ana Abdullah yang benar dan amanah. Wangi dan junjungan kamu Nabi Muhammad, ana Abdullah yang benar dan amanah. Dan pendung kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan pendung kepada keluarga dan para sahabatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami. Salawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami. Kekasih kami, penawar hati, wahai tubuh dan jiwa kami. Kekasih kami, penawar hati, wahai tubuh dan jiwa kami. Wahai junjungan kami Nabi Muhammad, ana Abdullah yang salutation always be for the sunny and unrest for you our leader. Oh Allah, peace and salutation always be for the sunny and unrest for you our leader. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. The Muslim leader is the Prophet Muhammad. Is Abdullah who always behind his face. The Muslim leader is the Prophet
سيدنا